Сас вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Ковид кечмес Ахмеджеттеке мектеплер пандемия шарайтлерінде çalışmaға азырлар. Яны кинореалиялар. Қырымда кинотеатрлерінің ішіне яны сынырланулар көрсетілді. Шиналарны дәнештірмеге вақыт келді. Қырым айдавчылары қышқа насыл азырланалар. Кезлевде елінің сонына sıcak су берілуіні тоқтатacaklar. Bu haqta Sunen teminlenuf vaziyeti boyunca Muşavirede Vada Krıma Mussesinin baş müdiri Vladimir Bajenov haber etti. Вынужден поставить в известность жителей Евпатории о том, что до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды, так как это было сделано в Симферополе с 24 сентября. Sıcak suvны ноябрьнын 26 күні қапатacaklar. Бүрлікте екінші су yolu kullanılı başlanған son Sunen teminlев ғайрыдан başlanacak. Bundan ғайры Қырым yolbaşçısı Сергей Аксенов мемуриет yolbaşçılarına, vezirlerге ve vice-premierlerге Cumhuriyeti çeşit programmalar boyunca kurulayatkan obyektlerini aylanıp çıkmağa ve bu işlerini fotoresimlerinin tasdiklamağa havale etti. Раз в неделю все главы администрации, полностью министры в данном случае, размещают информацию на ресурсах своих организаций, соответственно, которые они возглавляют, и муниципальных образований, где они фотографируются возле каждого объекта раз в неделю, который реализуется на территории муниципального округа, соответственно, это касается, говорю, министра, курирующего регион, и глав администрации. Вице-премьеры раз в 2 недели выезжают полностью по своим объектам. Evvelleri Сергей Аксенов эпосы мемуриетlerinin yolbaşçılarına kurulup bitken obyektler kabul etilivinde şahsen bulunmağa havale etken edi. Bu kuruculuk vaxtında hatalar kaçırılmasına bağlı. Ahmedjet mektepleri pandemiya vaxtında çalışmağa azırlar. Şehirnin mekteplerine baktericid lampalar, kontaktsız termometrler ve antibakteriyal şeyler satın alındı. Bugün okul müesseseleri nasıl şekilde çalışkanı Ахталев'ımızna seyir etiniz. Доброе утро. Заходи. Давайте мы температурку померим. Кіріште қызыл шері тантанала чылывның темсалетде гүл бұсыныр, ана бабалар бұ ерде тоқтатылмақ керек. Олар ягодка адлы балабақчасына кіріп уламайлар. Давай, моя хорошая, давай горлышко посмотрим. Давай еще раз посмотрим. Не болит? Ничего? Нет. Все хорошо? Да. Қавсыздық olması үшін Сабат Теби кабинетте Бакув кечеріле балабақчасында 3 яштан 7 яшқа же балалар үшін 6 группа çalışak. Yüzden ziyade kenji енді çoğtan terbiyecilerinin yüzlerindeki maskalarını көрмеге alıştılar. В течение дня мы еще раз перемеряем температуру деткам. Разработаны графики проветривания, кварцевания. Каждые 2 часа обрабатываются все поверхности. 3 раза в день проводится влажная уборка. То есть жизнь наша поменялась. Так диктует сейчас время, и это необходимо делать. Яны вентиляция системасы олған ашқанеде енді сабалық пішіріле. Балалар ажаған вақыт қалған удаларда ер дезинфекция етіле. Тапияс вақытында Ахмеджетте тәсіл мөсеселеріні ковидке қаршы васталарының темин етмек үшін 20 миллион рубль айрылған еділер. Мисал оларақ бұғырча үшіревші мизаде адына мектеп үшін әлі 4 рециркулятор, бір вақытқа сенсор дозаторлар ве әлер сүртілігі үшін антисептиклер сатын алынды. Мектепте 1400-ден зияде талибет тәсіл ала. Дерсер жедвеледі ерде олған кыбы ойлай тізілді. Кечешет сыныфларда оқылған балалар тенефюслерде бір-біріне раст келмейлер. Дезинфекция еткен донатма аз еріні аласын обработка есе мұнтазам сөретте ярым сат кечіріле. Учителя встречают детей, и мы стараемся не допускать скопления обучающихся у входа. Присутствует обязательная термометрия каждого ученика и учителя с соответствующей записью в журнале. Тәсіл едересі берген мәліматқа Кори Ахмеджетте 48 мектеп çalışа, олардан 5 мектепте 8 сынып дистанцион оқуға кечірілді. Бұл 233 талебе елмасы. Блакимова Весаид Влеляев, Миллет үшін. Yılbaş bayramları күнлеріне ярым адыда кинотеатрлеріні зиярет ету сынырланылды. Енді Қырым yılbaşçısының әміріне бинаен кинозаллар ең зияде 30% толы olmak керек. Сынырлар әмді цирк ве музейлерінің ішіне тесір етежек. Бұл ақта мұхбирымыз Гүзел Мамбетова тариф ете.
Ноябрь-декабрь айларында кинотеатрлер үшін сыңырланулар пек қатты олмажак. Амма январь байрамлары дыңышмелер бекленіле. Елбаш тәтелері киноиндустрия саасында юксек мевсым сайыла. Векелерінің буюк қысмыны тышкілеті. Деп тариф еті Ахмеджит кинотеатрлер ағының мудирі Ольга Новикова. Сыңырланулар көрсетілуінден эвел кинозалларының 50%-ға толу олмасы мүмкін еді. Энді есе bu 30%-дан ашмамақ керек. Буақта Крым елбашчысы Сергей Аксеновның әмірінде қайт етіле. Обычно заполняемость залов в этот период максимально. Мы, естественно, что совсем не против были иметь рассадку не более 50% заполняемости зала с целью обеспечения безопасности наших гостей, но ограничение, которое убирает нас еще 20% посадки, стало для нас колоссальным ударом. Июль айында bundan evvel aman-aman 4 ay boş turgan kinotеатрлер yavaş-yavaş açılıp başlandı. Bu al koronavirus infeksiyası darqaluvinen bağlı edi. Açıluvdan son seyircilerinin sayısı kun-kunden arttı. Kinotеатрлерinin hadimleri ziyaretçilerge sanitar kaideleri cihetten yardım eteler. Musafirler için tolu şekilde hafsız muhit yaratıla. Стараемся рассаживать людей максимально по возможности, даже не то, что через место, а по рядам. Вот. Плюс нужно, конечно, контролировать людей, чтобы они надевали маски. Пандемияның яңы далғасы себебінден чоқысу премьераларының вақыты дыңыштырылды. Олған репертуар себебінден сeyirciler сақлығыны телюкеге оғратмаға азырдығылер. Мы очень редко сейчас стали посещать кино, но дети давно не выходили гулять, мы решили их проверить. Мы тоже за ограничения, за все это мы придерживаемся. Сыңырланулар әмді декабрінің 20-ден январьдың 15-не қадар цирк ве музейлерінің ішіне тәсір етежек. Вақтынша оңайсызлықлар мутихасысларының фікірлеріне көре зарур. Бөлі чарелерден сон медени муэсесилер осешіні алышықлы низамда девам етерлер. Гүзел Мамбетова, Максим Голубев, Миллет үшін. Қырым айдавчылары өз арабаларына қышқа азырлап башладылар. Шиномонтаж ханелерде иш чоқлаша. Яз резинасыны қышлыққа не вақыт ве насыл етіп дініштерме кереклігі ақта Ленуза Бурсеитова сұрап білді. Техник хызмет көстеру станциясында сабадан ұшчоқ бұйық домкратларының ве балансировка автоматларының давышлары ештіле. Александр Авдеенко көпчеклеріні алмаштырған уста. Оның 7 еллық тәжірибесі бар. Үштен біраз бошаған вақыт бізден пайлашашымды да ең қызғын девірдегілдей. Бір күнде онға яқын арабаның резнасы деңіштіріле. Летняя резина при ниже 10 градусов по Цельсию теряет свои свойства, как резина. Она просто, если, как в народе говорите, дубеет. Машину может занести, что, естественно, повлечет за собой ДТП. Чтобы этого не произошло, надо это сделать вовремя. Шина диск үстіне доғры отырмасы үшін монтаж етілген вақыт мақсус ерінті қолланылам. Бұндан соң уста көпчеклерінің балансировкасыны тешкере. Чтобы не было биения колеса, и для того, чтобы автомобиль, вернее, водитель автомобиля чувствовал себя комфортно за рулем, если будет дисбаланс, будет нарушение всей подвески, соответственно, повлечет за собой более дорогой ремонт. Қышқа азырлық көргенде мұтахасыз бірінші небетте esas агрегатларны тешкермеге тевсие ете, чүнки бірінші суықлар келгенінен тәжірибесі бұйық олмаған айдавчылар бір меселеге раст келелер, машина көчмей. Техник ерінтілерге диққат айырмақ керек дейлер. Рекомендую сразу же после шиномонтажа проверить развал схождения. Соответственно, поменять всякие жидкости, в первую очередь омыватель стекла, проверить уровень тормозной жидкости, ну и, соответственно, масло. Кемер адамлар тек қар көрген соң арабаның резнасыны деңіштірмеге ашықалар. Максим Марцавенко бойлелерден дегіл тәжірибелі арабачы техосмотр кечмек үшін әвелден келді. Субуқларға яқшы етіп азырлана, чүнки бұл қавсызлықнен бағладыр. Еще не поменял. Сейчас мастер нас осмотрит и вынесет вердикт, готовы ли эти шины пройти зиму. Если нет, то будем покупать новую резину зимнюю. Мутахассислар язлық резналарны тез жетеніштірмеге тевсие етелер. Устаханеде да қалабалық башланмаған же етіштірмек керек. Ленуза Бурсеитова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмеджетте азбар территорияларының абаданлаштырылуы сонки басамаққа чықа. Самокиша Дорт адресы бойынша ерлешкен азбарда сонки ішлер япыла. Кіржижановский соқағында есе сәкелер месулиетсіз тыш қызметшіге шикаят етеделер. Енді бір айлық тоқтавдан сон бұ ерні яны тыш қызметші тәртіпке кетіре. Эпосы тавсилатлар мұхбірлеріміздің репортажында.
Bozuk yollar ve şu sebepten yerli sakinlerinin kıynalganları endi geçmişte kaldı. Samok eşi sokağındaki ev teritoriyası koz ögünde denişi. Mında asfalt düşülüvü bite yata. Yerli sakin Ekrem Kupiyev yaşagan azbarında böyle denişmeler olganına kuvana. Раньше дороги были жуткие, очень плохие, а сейчас после ремонта отличные. Все пожелание, чтобы туда сделали дорогу, в ту сторону, нашу. İşlerini noyabr ayında başladılar. Onlar Zemanevi şehir muhiti şekillenme programması çerçevesinde alıp barıla. Obiyekte 7 hurucu ve 8 teknika nuskası çalışa. Brigada eski kaplamanı, haldımlarını ve bordür taşlarını koçurdu. Потом начали устанавливать бортовые камни, подсыпать щебнем всю дорогу и проезжую часть, тротуар в том числе. Kırjıjanovski sokağında ise onaytlı ev infrastrukturası yerine kuruculuk meydanı. Bozulgan bordürler, asfalt ve eski klumbalar karışmasının obası. Bular episi eski dış hizmetçinin haldı deyler yerli sakinler. Так и оставили грязь. У нас же дети маленькие, пенсионеры здесь живут. Все жалуются, грязь. Как раз пошли дожди у нас. Şimdi yanı dış hizmetçi çalışa, yanı bordürler yerleştirilecek, litka ve yüksek keyfiyetli asfalt beton çöşülecek. Bundan gayrı bala ve sport meydanları, skemeler ve çöplük urnalar peyda olacak. Надо доработать его некие ошибочки, да, которые мы сейчас вот демонтаж вот этих всех площадок, и бордюров и старых плит, все остальное. И по благоустройству тоже. Umumen evler yanındaki teritoriyalar abadanlaştırılığına ağımdaki sene 370'ten ziyade milyon ruble ayrıldı. Zemanevi şehir muhiti şekillenme programması boyunca Kırım paytahtında 36 azbarının korunuşu denişecek. Tamir işleri aynı sonunaca yüklenmek gerek. Sultaniye Bakal, Lenuza Barsiyitova, Diana Bekmambetova, Vitaliy Golubov, Arsen Fukala, Millet üçün. Неде güzel vatanımsın adlı Cumhuri konkursun galiplerini Kırım Tatar yazısı ve medeniyeti günleri çerçevesinde takdirlediler. En yakşı esselerinin müelliflerini diplomlar ve hatıra bakşışlarla mükafatladılar. Konkursta istegenler episi iştirak edebildiler. Tedbirinin teşkilatçıları Yarımada'da Kırım Tatar halkının tarihine ve Zemaneviligine merak doğurmak vazifesini koydular. Konkursun adı Неде güzel vatanımsın. Bizge 19 dani esir keldi. Biz oğa çok kuvandıq. Sağ olunuz aytamiz iştirakçılarga. Tavrida muzeyinde sergi açılımında studentler kemiklerinin bedi oyuluvu, nağış, gurcuva oruluvu ve diğer unikal ekspozitsiyalarını takdim ettiler. Umumen 200'den ziyade eksponatını dünyada birinci ve ikeni olğan halklar sanatının uğraşkan Sankt-Peterburg şehrinin Ali Mektebi hazırladı. İcad alemine dalganlar arasında muhbirimiz Sabina Deniyeva oldu. Ayvanlardan kemikleri oyuluvunen yasalgan çiçek sabutları, terikler, kutular ve diğer şeyler. Bu bedi oymacılık kadimi sanatının çeşidi. Şimdi siz görgen şeylerini ise halklar sanatının uğraşkan Sankt-Peterburg şehrinin Ali Mektebinde tahsil alganlar yarattılar. Дипломные работы, которые здесь представлены, сначала разрабатываются где-то 3 месяца проекты, потом изготавливаются около 4-5 месяцев. Altın nağışçılık ve papyamaşı usulünen yaratılgan laklı miniatür resimler. Bu Tavrida muzeyinde açılgan Rusya'nın bedi mirası sergisinin tek bir kısmıdır. Ekspozitsiyalarını dünyada birinci ve yekeni olgan halklar sanatının uğraşkan Ali Mektep takdim etti. Здесь представлены основные виды традиционных художественных промыслов, в области которых мы даем высшее образование в нашей академии. Интересно, что используются природные материалы, настоящее сусальное золото, серебро, натуральные нити. Kuyumculuk sanatının ekspozitsiyasında renkli madenden yasalgan sırgalar, kerdanlıklar, bilezlikler kıymetli malzemelerge oldukça yakını yasalgan. Onlardan bir kısmı temi gümüştendir ama bu da episi değil. Sergide Vologda, Kiriş, Ryazan ve Balakhna kurcuvalarını görmek imkanı var. 200'den ziyade unikal eksponatını görmek ve onlara kıymet kesmek imkanı Kırımlarga tek bir hafta devamında berili. Sabina Deniyeva, Vitaliy Golubov, Millet üçün. Aqyarda adamlar maşinadan Kuchluce adlı Butun Rusya turniri geçirildi. 11 batır meraklı programını nümayiş ettiler. Bir sportçı arkan yardımının yük maşinasını çekti. Bundan gayrı 400 kiloluk arabanı finish belgesine süremek gerek edi. Kim episi estafetalarını geçip uzundan da ustun çıkıp oldu. Bu haqda bizim lifhamız. Ты смотри, как разбегается Дмитрий.
Вот это будет, чувствую, уже рекорд. Арабанын кузовыны көттеріп, бір қач метрге чекмек. Бу адамлар машиналардан күчлүже. Адлы турнирнын иштиракчылары үчүн бежерилмеген вазифе дегил. Спортчылар осим узларында агыр юклерны чекелер. Вот оно движение, какое должно быть правильным. Сильнее каждой рукой. Русияның чешит көшелерінден 11 атлет өз күчлеріні сынай. Олар эпосы Русия батырлары ассоциациясының рейтингінде бірінші ерлеріні алалар. Дмитрий Скасырский Омск шерінден келді. Элден кечкен эл адлы межгулеті эн яхшы нәтижеге ирешті. О арқан ярдымынен юк машинасы ерінден көчірді. Этот год сложился сложно для соревнований и, к сожалению, не получилось так выступать, как хотелось бы. Поэтому я цепляюсь за каждую возможность, чтобы выступать и показывать свой результат, наращивать свое мастерство. Крым сакыны Константин Колдунов 3 жылдан берлі күч экстреминен оғраша. Алым ән яқшылардан олмаса біле умумен. Алғанда бұт ішкірівден яқшы кечтім, деп сая. Это честь, что я представляю Крым на этом турнире, где собрались сильнейшие атлеты России. Батырлардан ярышлары дünyanın en күчлі миллеті адлы лиха чечевесінде кече. Оны мемлекетіміздің президенті тастықланды. Ярымаданын чешит шерлерінде бойлы тедбирлер энді 10-й кере өткеріле. Взяты в состав участников атлеты либо успешные в прошлом, либо на данный момент перспективные, с хорошим результатом. Поэтому должна быть очень серьезная конкуренция среди них. Турнир тарихи ерде кечірілді. Бұл ер тәсәфюден сечілгені yok. Константинов батареясы асырлар девамында Ақяр флотының мұйым ері еді. Баш мүкефят, келечеке йоланма. Турнир ән күчлі спортчыларны белгілемек мақсадынен кечіріле. Олар халқара турнирлерде иштирак еті білежеклер. Сабина Дениева, Диана Бекмамбетова, Асан Ибрагимов, Милет үшін Ақяр. Бүгінге бұл эпосы хабарлары Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.